Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sini selalu merabikum karena saya pun Allah subhanahu wa ta'ala. Angka tu biasa yang kalinya makada. Namoni maloto linromu makadaro utumu. Ni kede miseng ya si tariman na atay na puange majepu masiyasiya isampajam. Iya. Coco yewe warekadai. Namo pipoga bate tak masampaja. Narekode de sengi de tai sing asi tariman na atay na puange. Ya naritu tepe tak lor fong Allah subhanahu wa ta'ala. Ya naritu apa sewange lor fong Allah subhanahu wa ta'ala. Narekode na magalo majepu de ga na terima fong Allah subhanahu wa ta'ala. Tenemi bawa sempaja. Tenemi bawa sempaja. Ne kia sinin na amal de cita de na terima fong Allah subhanahu wa ta'ala. Kadifong Allah subhanahu wa ta'ala la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Nareko engkau ko pigoy ay nareko engkau ko mapadua lor fong Allah subhanahu wa ta'ala majepu marutungi sinina amal dicin. Jadi coco inasenge tumutuata yarga panrita ta namoni moloto linrota maka daru tu nataru sempajang ne kia de tai sengi asitariman de na magalo apa se wata lor fong Allah subhanahu wa ta'ala kaki mapadua kaki matape lori lainnya fong Allah ta'ala kaki matape makada engkau ding mapasau ada yang bisa menyembuhkan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala kaki teperi makada ada yang bisa mendatangkan rezeki selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala majepu masia-sia mana ngisinina amal-amal dicipta merutu mana ngisinina amal-amal dicipta nangka ki mancaji tau rugi dia gaga mansa rugita nasaba dia gaga mati ridipoi resur mundra fong Allah subhanahu wa ta'ala makkotopan rutu dia gaga pawalena sangadinna narakana fong Allah subhanahu wa ta'ala memuare pada angka ki belawi tinggalkan yang namanya kesyirikan apa dua lor fong Allah subhanahu wa ta'ala wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.